Tumavia chia unalama viinga ni yo oli fa. Mulea mawata matua bali ile tushidaba sata tupata wina. Ifa ero na feta wina. Kwa bea ya mao tufili ile cha watu walipomoni. Kwa bea ya mao tufili ile cha watu walipomoni. Have I now become your enemy by telling you the truth? Kwa avea ya faima utofili ile cha watu walipomoni. Efa matala mayai, maspela mayai, yai tato. Efa ficha unile, echupu tutono le kalesia le kantia. Unafa ficha unile. Feita tata ya Paulo. Fafita una. Wa feita tata. Ole kanesia karatia ya Paulo. Laino no tia Paulo le fatipui. Le watushia Paulo le kanesia ya wa mawe e Paulo tala. Wa feita le kanesia karatia ya Paulo. Se algo feito é carecia de Paulo. Aí foi bem, já tinha muito. Por haver mau filho e não vou usar o ato do mundo. Ole na chumba leo utapata. Ole faficha uma shani folia echupu. Itutono aina, itutono marwega, itutono ekalisia. Inosia le chanata chanchala ile kumoni. Saudi Yesu la ave una soe madwe la Saudi Yesu fatu Yesu o mai nao fai no kona maso e inosia o jo ona longo so se tamata ya we akuna mwana letua la wa ya tsonu wa mana malama fo e o fa tasi ba inosia e inosia ona ole moa o Yesu. Ola mena inosia eto. Nada wa fe chaile kalesia yako. Kisha le upumoni ya Yesu. Ola upumoni. Utala ya Yesu. Ole kalesia nei kalatia. O kalatia. O se la hua. Ole la hua le magone ka le ka unio cheki.
ile tū mātū na whaue e roma le tūna e tū mātū o te e whai ma tū mālo o Roma e kapu whakatani o le province o le tū mālo la ma whawha pikoa e mālo Roma e whau na e whai ma se tasi o le tū mālo le i mone a karatia so tangata le koui tangata o le mālo Roma o tangata milo ia tangata whakasi o kero kakara mo foi na kunono pau na malanga ya wala I le malanga ya setiti le ua I malanga pau malanga pau na kunono pau ma ye ko mu I chaki o kangaka na kangaka ya ma mai ana pau ma I mele ka ukatia fai era ma ko kikia o ki pau o ngana le tanga ya pau fa ku e pau no ku no tu le kalcia a mai le ba nos yo no e ku la mai no ku le la ka kai ko e a pese me la ko ma kwa ona ka ko na ka ora fa le na ka no ku le kalcia ai wa ke ko I fa no ko o feita ka ka ya ka le kalcia ya na mo feita Jangan caya. Au kau mau foi cara ina kaya ya. Jero ku kaya. Wa ka ka kaya fa ya po. Le pero ne ma ka le ni. Ma ko suyo aka ama. Ma ko suyo aka ama. Ele se kala to tama. E kala e ko. Na na ka ni ma ko le. La fo ta ka. Ele se na pena. Isso tem uma chegada. Cada vez eu olho, ele levou outro que tá mas cara ia com uma face séria aí ia com o chamata de todo o primeiro outro olha o outro como na cura fogo também como ale pelo meio outro como como isso ale pelo meio outro ele faz uma mão o como cara ele fala ela o cara como cara o faz sama melhor como olha a hora cura fogo a nele faz pouco Kala inga po. Ya eva tua ya Yesu Kristo. Kan mele hapa ya. Na uma ba Yesu Kristo. Ai fora me não hapa ya. Kan inga kanaka. Leva na fasa na kama yo kanaka ya Paulo. O ina le ko penta to fecha uina. Roma tua ma fai ko Paulo le kalisi ya katia. Ako ba Paulo le kalisi le na lawe ke Paulo vale. Kalatia vale ya. Asia. Sabe mo lawe ko. Na sa pa mo lumai ko. Sa hola le ya nang kanaka. Sa hola fa ka ho. Awo fa sa kanaka ya hola la fo. Le ko le kanaka. Dalam tusia ko Paulo. Mas até tu matou. Povo faia o teu filho. Não o teu mato no pulmão. Dá no pulmão. O Jesus é o leito. O Jesus na fio mai. E fai de falar o tana montato. O Jesus o le fio mai o Jesus na fio mai teu ka tu la fome. O le fio mai o Jesus para na fa o chama na mafu ai no fa ma aloina a tatu gonçala. So se tamata e ora le tu la fome. Ma mai ko kala Paulo. So se tamata e ora le tu la fome o ale ya ke miso. Ara tangata e ora le mama. Ua ola ili alofa tu noa bagi atua. Meia ya Paulo. O ngako ki ora kula fomo.
la fomo fena ki kwai lungo mo sinai fale ngai na o ma fio meli Yesu Kristo a fio meli Yesu Kristo o lo tutu malana na mo faola na la ya ina le tata ona wa pa uli tunafu nafasa tamu Yesu ona le tunafu Galatia o wafanya o tofili ina o chauchala ni kumuni nale kumuni itatu tutalitonu fatu kutua ya Yesu Kristo itatu tutalitonu ile afio mayo ya nana paia ya tatu tutalitonu ile nana paia na tifaba iche imelelei kwa SCC na chacha ina chato aelewe tunafu ile nana paia utatu visoso alisiri Yesuyo Yesu Kristo na afio mai visoso hadi mabodi chakata ile ola ifaa baba meia po outuma oye ola yana maua ya outuma ya lofatu no Yesu Kristo outuma oye ola yana maua ya outuma ola ifaa baba ya folia mutatu mita yao utatu ola chacha ina ya nana pale mafuwa utatu manmaro mafuwa utatu ufanya lei mafuwa utatu ufanya siri ni chacha ina ya nana pale utatu ustai utatu valo musuh banyak yang nak bayar utatu rotu utatu coba boleh fatu tua sawaya utatu fifi lepas dan ada fifi bayar Yesu Kristo mana dengan Yesu Yesu na tatu fatu tua ya chi ala tatu na bue ala tatu ola ofinatu oia tatu te ole ole fa ya una bicha yao tatu fa manusi yetua tatu loa pai melo le nana ya tatu ifa pa ia ina tatu bola so se tem so se aso so se tuna o tatu la mona ina e musu mai le nana pa ia ya tatu ifa pe mai no boto e fa pe mai no bola chacha ina ita
matuchiuche tutoro ekalisia, matuchiuche tutoro aina, tamaa